Mwari wa miaka 23 wa kumanterecia Chogoria na kuromba utethio nikenda kumumbithia kuthii na mbere na mathomo mawe Winnie Joy Kathambi na remetwo bururu kuona njira ya kuthungira university nyuma yawe kugwata grade ya C+ skuruni ya ciari ya Marimanti. Kathambi na geretio na kuthii rugendo rwa nthi cia nja barathiire nthi ya Saudi Arabia nikenda kwandikwa ta mutethereria wa nyumba nikenda ona mbeca cia kuthii cukuru kana kuthii na mbere na kithomo kia ende onto uyu waringa ibigani nyuma yawe gucoka Kenya nyuma ya kubonokera ciarera njorani cia mumwandiki uria wa munyamaragia riu na kuromba antuma wendi umwega na kinyagia thirikari kumutethereria nikenda kiroto giki kiawe kiumba gukinyanira thongira na kuma gutonga na kurekia icho wira chiario wa kuma chiario wa kuthwa chia mwanwa mwari Winnie Joy Kathambi kuma ntore ya mugani wa ndia Chogoria kiri gicigo mbunge kia Mara. Ndalikirie form 4 2022 March ndagwata grade ya C+. Nkulikia ndambiria riu gwetera mbetwa skulu ira ndafaite kudi ndalikia form 4 ndelwa mfaite kudi ke KUPS kenda ngwata skulu nkodi ndelwa KUPS balili ya 1500 ndagambia bluja kodi ko load application ya KUPS. Kathambi amona kurikia kegerio ge KCSE mwanka 2021 na guchokera mwanka 2022 na kugwata max ya C+. Aragia mbeca cia kuthungira university gugitwika gethe gitongwa mutunga atire na bona kana bonana. Ndaraidhiria mujiaru akwa ndona ona wati capable baba ni wenka ntena mami so astrena ga wenka baba na alwalire depression untu bwa mami kupass nyomba ya into ila jonde alinajo alia Mount Madibitali atiwo baba leo na alwalire MVP alafu alwala ilonda magulu na itiragagie agwikara najo for very many years na itekolagia ona akairwa dibitali riko kiriko buraburia Kathambi woyo arebithira nthiguri ya Saudi Arabia era gututariria aumire chiarera. Saudi Arabia balija after 2 hours kwa hivyo unasimama kwa sink for very long hours ukidambia into na nyomba jao ni nene muno bekalaga ki mansions ndaikalaga nyombe uninka nilikuwa nafanya kazi huko peke yangu ndambelia kulwala ndalwala mpeo muno ndambelia gutulwa ni njala na mugongo. Kiriro gia Kathambi thenkinya tori igwe kuona utethio bura omba kwithirwa gicoka cukuru na kurutha ndigiri yake ra kwiririria. Riu ndakena muno mbonete kana gakwa kugwata cukuru iria agirite kakaumba gwiteria na guntethia omba kuona mtu agumpa scholarship kana sponsorship ndakena muno kienda mbumba kurikia madomo makwa. Theto chia mathina mamuchuyo aba Kathambi kujiritwe na turi bantorenu ntumbula ro wakwa ni alwalite kagita ntola kulwa na hospitali chuka njendo loto diete tripu ya 5 na riu kugulu kinya uko kwahete kwega iromba letu niki mawira gikareke na kiri Susan Ngugi Muindu ejara ithirie utethio winturi amugani mbati gutina channel ya kumirira. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi.